Шаҳзодаи ҷасур. буд набуд як подшоҳе буд. подшоҳ 3 писар дошт. рӯзҳову солҳо гузаштанду писаронаш калон шуда ҷавонони зуру чолоку паҳлавон шуданд. подшоҳ аспи байтале дошт ки насли он мисли бод мерафту агар лозим шавад парвоз ҳам мекард. лекин ҳамин ки вақти ба дунё омадани насли нав ҳамин ки вақти ба дунё омадани насли нав расид, дев ҳамон замон омада тойчаи навтаваллудшударо гирифта мерафт. дев аст, зури одамизод ба он намерасид. аммо дар даргоҳи подшоҳ паҳлавоне пайдо нашуд ки тойро аз дасти дев зада бигирад. як рӯз вақти наслдиҳӣ байтал подшоҳ ғарқи андеша дар тахт менишаст ки писари калониаш ба наздаш даромада гуфт: эй падари бузургвор, иҷозат диҳед то дар назди байтал бошам, ҳамин ки зоид тойчаро пинҳон кунам, то дев наёбаду набарад. ин кор хатар дорад, гуфт подшоҳ. одамизод пеши дев оҷиз аст. ту ҳеҷ кор карда наметавонӣ, писарам. писараш гуфт: мо то кай дар итоати дев мемонем? мо метавонем ки барои моли худ бо дев даст ба гирибон шавем. подшоҳ иҷозат доду писари дубл. мо то кай дар итоати дев мемонем? мо метавонем ки барои моли худ бо дев даст ба гирибон шавем. подшоҳ иҷозат доду писари калонӣ дар як кунҷи сайизхона поида нишаст. аммо вақти зоидани байтал хобаш бурд. баъди ғанаб чашм кушод ки аллакай байтал зоидаву дев тойчаро гирифта бурдааст. боз як сол гузашту вақти зоидани байтал шуд. ин дафъа писари миёнаи подшоҳ аз падар талаби назоратро хост. подшоҳ гуфт: бародарат коре карда натавонист. гумон аст ки ту коре карда тавонӣ. беҳтар аст ки ҷони худро ба хатар наандоз. писар дар гапи худ истод. подшоҳ иҷозат доду писари миёна ба сайизхона рафта поида нишаст. нисфи шаб ӯро чунон хоб бурд ки чашмонаш беихтиёр пӯшида шуданд. чашм боз кард ки байтал зоидаву дев тойчаро бурдааст. ҳарчанд аз пушташ давид, расида натавонист. аз байн боз як сол гузашт. боз вақти зоидани байтал шуд. ин навбат писари хурдии подшоҳ ба пешаш даромада гуфт: падарҷон, иҷозат диҳед ман тойчаро аз дасти дев халос кунам. подшоҳ хандида гуфт: бародаронит аз ту калонтару пурқувват чӣ кор карданд ки ту кунӣ? худро беҳуда ба ташвиш наандоз. подшоҳ ҳарчанд илтиҷо кард, писараш аз раъяш нагашт. вай рафта дар кунҷи сайизхона нишаст. нӯги як ангушташро бурида, ба ҷои буридааш намаку қаламфур пошид. хобаш парид. қарибии саҳар байтал зоид, рафта тойчаро дошт. ин вақт аз куҷое дев пайдо шуда, тойчаро аз дасти вай кашидаю гирифтанӣ шуд. шаҳзода тойчаро ба тарафи худ мекашиду дев ба тарафи худаш. охир думи тойча канда шуду дар дасти шаҳзода монду дев тойчаро гирифта рафт. шаҳзода ба пеши падараш омада воқеаро нақл кард. бародаронаш ба пеши падарашон даромада гуфтанд: падар, ба мо иҷозат диҳед то ба ҷустуҷӯи тойча биравем. подшоҳ розӣ нашуд. фарзандон аз гапашон нагаштанду тӯшаву талқон гирифта баромада рафтанду рафтанд. аз пеш 3 роҳ баромад. дар сари
як роҳ рӯи тахтасанг рави зуд бармегардӣ, дар сари роҳи дигар рави дер бармегардӣ, дар сари роҳи сеюм рави бар намегардӣ навишта шуда буд. бародари калонӣ ба роҳи якум, бародари дуюм ба роҳи дер бармегардӣ ва хурдӣ ба роҳи сеюм рафт. писари калонӣ рафту рафт, тӯшаю талқонаш тамом шуд. чӣ кор карданашро надониста сарсону саргардон шуд. ягон ҳунар надошт ки машғул шавад. охир ба як ошпаз хизматгори алавмон шуда ба зур рӯз гузаронида оқибат барнагашт. бародари миёна ҳам рафту рафт, тӯшаю талқонаш тамом шуд. ягон ҳунар надошт. маҷбур шуд ки ба як чойхоначӣ хизматгор шуда рӯз гузаронад. бародари хурдӣ рафту рафт. як рӯз вақти торик шудан буд ки як қалъаи баландро дид. гирди қалъа гашт. на ба касе рӯбарӯ шуду на ягон раҳи даромад ёфт. ҳамон шаб дар таги девори қалъа хоб рафту саҳархеста боз гирди қалъа давр зад ки як даричаи кушода ва аз он симои паричеҳрае намоён шуд. як бари рӯяш мисли офтобу як бари рӯяш чун моҳтоб буд. чашмонаш чун чашми оҳу, қоматаш мисли ниҳол буд. духтар гуфт: эй одамизод, инҷо чарандае чарад зери пояш, паррандае парад пару болаш, одамизод қадам занад тану ҷонаш месӯзад. ту барои чӣ омадӣ? инҷо манзили девҳост. ба ҷони ҷавонат ҷабр накун, зуд баргашта бирав. шаҳзода гуфт: худи ту кӣ ҳастӣ? шаҳзода гуфт: худи ту кистӣ ва чаро дар ин ҷоӣ? паричеҳра гуфт: ман духтари подшоҳ будам. дар 14-солагиам маро дев дуздида ба ин ҷо овард. медонам ту коре дорӣ, корат мушкил аст, аммо ман то ҳадде ки метавонам ба ту ёрӣ медиҳам. ту рафта дар таги он пул пинҳон шав. дев ки омад, баромада ҷанг кун. агар зӯрат расад, мушкилат осон мешавад. нарасад, корат тамом. шаҳзода рафту дар таги пул нишаст. дери нагузашта дев асп давонда омад. дар назди пул аспаш истод. деви сиёҳи каллакалони дандондарози дасту пояш пашмдор бо ғазаб омада аз асп фаромаду: паҳ бӯи одамизод, ҳар кӣ бошӣ баро. шаҳзода ин гапро шунида баромад. ҳарду гӯштӣ гирифтанд. 7 шабу 7 рӯз гӯштӣ гирифтанд. рӯзи 8 шаҳзода аз қувват рафт. ҳамин вақт духтар ним халта арзан оварда ба таги пои дев рехт. дев лағжида афтод. бача ба сари синааш баромада сари девро аз танаш ҷудо кард. баъд ба аспи дев савор шуда духтари нозанинро ба ақибаш шинонду роҳ пеш гирифт. рафт ба қалъае расид. гирдогирди қалъа 2-3 маротиба давр зад. касеро надид. он шабро зери девори қалъа гузарониду рӯзи дигар дид ки аз як тарафи қалъа равшанӣ мебарояд. рафта дид ки як духтаре аз пешина зеботару хушрӯйтар истодааст. духтар шаҳзодаро дида гуфт: эй шаҳзод, эй одамизод, дар ин манзили девон парранда пар занад болу параш, чаранда чарад зери пояш,
آدمیزاد بیاید تن و جانش بسوزد. تن و جانش میسوزد. تو مگر از جانت سیر شدی که به اینجا آمدی؟ شاهزاده مقصدش را گفت. دختر گفت کارت بسیار وزین، اما من تا میتوانم به تو یاری میرسانم. حالا به تگی انا آن پول رفته 20. دیو که برگشت قوتت که باشد جنگ میکنی، اگر نداشته باشی زودتر برگشته بیرو تا که زنده و سلامت بمانی. شاهزاده در تگی پول جای گرفت. دیو هم اسب دوانده آمد. دیوی زردی کله درازی بیلدندان نعره زنان از اسب فر آمد و پاه 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 بوی آدمی زاد گفته به 4 طرف نظر انداخت. شاهزاده از تگی پول برآمد و به دیو در افتاد. 7 شب و 7 روز گشتی گرفتند و روز 8 بچه بیمدار شد. دختر این را دید و نیم خلطه ارزند را به تگی پای دیو ریخت. دیو لغزید و افتاد. بچه دیو را پخش کرد و سرش را از تنش جدا کرد و این دختر را هم با خود گرفته راهش را دوام داد. 7 شب و 7 روز دیگر راه گشتند. از پیششان باز قلعه برآمد که از 2 قلعه پیشینه کلانتر و بلندتر بود. به سر دیوارشان نگاه کنی هوش از سرت میپرد. چند قبد امارت، همش از مرمر و سنگ‌های قیمت بها. نزدیک امارت رفتند. دختری برآمد. حسنش به گفتن راست نمی آید. شاهزاده او را دیده قریب از هوش برود. وی از دخترهای اوله دیده 10 مراتب زیباتر می نمود. دختر شاهزاده را دیده گفت به اینجا پرنده بیاید پر و بالش، چرنده بیاید زیر پایش می سوزد. شما برای چی آمدید؟ اگر از جانتان سیر نشده باشید هر چی زودتر از اینجا بیروید. شاهزاده مقصد آمدنش را بیان کرد. دختر برای پاییدن تگی پول را نشان داد و گفت که همین زمان صاحب قلعه می آید و اگر شاهزاده قوت داشته باشد برآمده بجنگد. وی کمکش را دریغ نمی دارد. شاهزاده در تگی پول پاییده نشست. دید که دیو اسب دوانده چنگی زمین را به آسمان برآورده می آید. اسب دیو در نزد پول ایستاد. شاهزاده به دیو نگریست که پایش در زمین و سرش در آسمان، چشمهایش دهان شاهکاسه برین کلان سوپ سرخ بود. خود به خود گفت از دست این بلای زمان خلاص شدن در گمان است. دیو از اسب فرامده گفت پاه 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 بوی آدمی زاد کدام اجل رسیده به اینجا آمده است. و کجاست که من او را به تگ 1 دندانم مانده جانش را برارم. شاهزاده دید که اسب دیو دم ندارد. خرسند شده به دیو رو آورد. من برای یافتن تایچه هم آمدم. انا همین اسب تو تای من است. دیو آتشی شده به بچه چسبید. 7 شب و 7 روز گشتی گرفتن. شاهزاده بیحال شد. دختر این را دیده 1 خلطه ارزن را آورده به تگ پای دیو ریخت. دیو افتاد. شاهزاده کله دیو را از تنش جدا کرد. بعد شاهزاده اسب و 3 دختری نازنین را گرفته به راهی که او را به وطن می برد عزم سفر کرد. آمد به همان 3 راه رسید. آنجا برادرانش به خاطرش آمدند و در سر 3 راه چادر زده
به دخترها گفت: شما اینجا باشید. شما اینجا باشید. من باید برادرانم را یابم. او از پی دریافت برادرانش رفت. اول برای روی زود برمیگردی روان شد. رفت به شهری رسید. این وقت سخت گرسنه مانده به یک آشخانه درآمده دید که یک کس به تگ دیگ علو مانده ایستاده است و به برادرش مانند است. عجبا، آدم به آدم اینقدر مانند می شده است، گفت خود به خود. باز فکر کرد که مبادا اکش نباشد. نه، اندیشید. چه خیل پسری پادشاهی مملکت گلخی علومان می شده است. او برادر، اینجا بیا. علومان را به پیشش خواند. علومان نزدیک آمده برادرش را شناخته آغوش کشیده گریه کنان رویش را برویش مالیده گفت: در این راهی دراز هرچی داشتم تمام شد. هنری نداشتم که به عوض آن مزد به دست آورده زندگی کنم. محتاجی مرا گدا کرد. صاحب همین آشخانه آدمی خوب بوده است. مرا به خدمت گرفت. هر روز از پگاه تا بگاه به دیگ علو میمانم. از مزد آن روز گذشته ایستاده است، ولی از کمی مزد نتوانستم اصبی خریده راه وطن را پیش گیرم. دل شاهزاده و برادرش سوخت. او صاحب آشخانه را خوانده فهماند که علومانش در اصل پسری پادشاه است. و حیران شده همان زمان علومانش را به حمام فرستاد و لباسهای قیمت بها پوشانده او را خرسندانه گسیل کرد. بعد از این اکای و دادر به جستجوی برادری میانه رفتند. به آخری راهی روی دیر برمیگردی رسیدند. راه دراز بود و خسته و کوفته شده قدری برای رفع کوفت راه به چایخانه در آمدند. چایخانه‌چی یک چای و نان گرم مراجعت کردند برادران. در جواب آواز شناسی به گوششان رسید. حاضر مهمانان عزیز. این آواز برادرمان است کو، گفت اکای کلانی. خدمتگار چایخانه‌چی نان و چای آورد. او در حقیقت برادرشان بود. آغوش کشاده واخوری کردند و حال پرسیدند. سرگذشت برادر میانه از سرگذشت برادر کلانی فرقی نداشت. گشت بینوا شد و از گرسنگی مردن نخواست و در همین چایخانه پیش خدمت شد. شاهزاده چایخانه‌چی را پیش خود دعوت کرده به او فهماند که خدمتگاری او در اصل پسری پادشاه است. خوجین حیران شده همان زمان خدمتگارش را و حمام فرستاد و به وی لباسهای گرانبها پوشاند و او را با خوش و خرسندی گسیل کرد. 3 شاهزاده راه پیش گرفته به سر 3 راه رسیدند. 3 شاه دختر در چادری سر 3 راه آنها را انتظار بودند. برادری خردی یک دختر و یک اصبر با اکای کلانیش برادری خردی یک دختر و یک اصبر به اکای کلانیش، یک دختر و یک اصبر به اکای میانش داد و یک اسب و یک دختر را خودش گرفت. بعد 3 شاهزاده و 3 شاه دختر سوار 3 اسب تازی به سوی وطن راه پیش گرفتند. رفتند به تگ یک چنار عظیم رسیدند. در صوفه چناری بر هوا سایه دیده هوسشان آمد و در روی صوفه در سایه چنار عظیم دم گرفتند. خیلی
خیلی استراحت کردند. برادر کلانی به برادر میانه گفت: دادری عزیز، ما به کدام رو به پیش پدر و مادرمون می رویم؟ به آنها چی می گوییم؟ ما هر دو خدمتگار بودیم، قرضدار و ابگار بودیم. ما هر دو خدمتگار بودیم، قرضدار و ابگار بودیم میگوییم. مگر از این گپ رو گفتن مردنمون بهتر نیست؟ راست میگوید اکا، گفت برادر میانه. علاج یگانه از دادرمون خلاص شدن است. راست میگوید اکا، گفت برادر میانه. علاج یگانه از دادرمان خلاص شدن است. بعد آنها بین خود مصلحت کرده در فکری نیز کردن برادری خورده شدند و به او گفتند: اینجا عجب جای دلربا بود است. چی میشد که شب را در همین جا گذرانیم و سحری براه برآمد؟ در همین جا گذرانیم و چی میشد که شب را در همین جا میگذرانیدیم و سحری براه میبرآمدیم؟ برادری خردی راضی شد. همین که او را خواب برد، اکاها در سری راهش چاه کافتند و در لب چاه میخ زده به میخها شمشیر بسته از عقیب آن فریاد کردند: دزد آمد! دزد آمد! دارد دزد را! برادر خردی: نشان دهید دزد را! گفته خوابالود خودش را از صفه پایان پرتافت و به طرف آواز اکهایش دوید و دو پایش به دم شمشیر برخورده سرازیر به چاه افتاد و از هوش رفت و دیگر صدایش نبرآمد. برادرانش خاطر جمانه دست و پای زنی برادرشان را بسته: خدا خواهد نصیب گرگ و پلنگ و یا شغال و شیر می شود، گفته زنهایشان را گرفته رفتند. آنها به پایتخت مملکت رسیدن برابر خبری آمدشان به پادشاه رسید. پادشاه خرسند شده به پیشواز برآمد. پسرانش را به آغوش کشیده رویش را بر رویشان مالیده به قصرش آورد و از پسر خردیش پرسید. گفتند: او به گپ ما گوش نکرده به راه رو بر نمیگردی رفت. او به گپ ما گوش نکرده به راه روی بر نمیگردی رفت. ممکن به دست راهزنها افتاده نابود شده باشد. پدر و مادر این گپ را شنیده گریه کردند و اندوهگین شدند. لیکن باز شکر کردند که دو پسرشان صحت و سلامت برگشته آمدند. شاه برای صحت و سلامت برگشته آمدن دو پسرش توی برپا کرد. 3 روز مردم شهر را ضیافت داد. همان 3 روز مردم تمام شهر با آتشدانهایشان علو نمانده تنها پلو پادشاه را خوردند. اکنون از پسر خردی گپ زنیم. شاهزاده سحری به هوش آمد و دید که دو پایش زخمی و در تگ چاه خوابیده است. آواز برآورد. خوشبختانه در جوابش آواز زنش را شنید. دست و پای مرا بسته رفتند. از جای جنبیده نمیتوانم، گفت زنش. دست و پای مرا بسته رفتند. از جای جنبیده نمیتوانم، گفت زنش. فریاد کن، گفت شاهزاده. کسی شنود آمده پایت را میکشاید. زن به داد و فریاد درآمد. یاری دهید. ولی صدایش به گوش کسی نرسید. چند وقت گذشت.
як мӯйсафеди танҳову ғариб дар дашт харгӯшу кабгу мурғи ҳилол шикор мекард. як харгӯш аз тарс гурехта ба бағали зан дар омада пинҳон шуд. мӯйсафед аз ақиби сайдаш давида омад. падарҷон, гуфт зан, дасту поямро кушоед. харгӯш аз они шумо. мӯйсафед дасту пои занро кушод. зан гуфт: шавҳарам шаҳзода аст. шавҳарам шаҳзода аст. дубл: шавҳарам шаҳзода аст. дар чоҳ аст. таноб ёфта биёед, ӯро кашида барорем. таноб ёфта биёед, ӯро кашида барорем. мӯйсафед рафта таноб овард. як нуги онро ба чоҳ андохт. шаҳзода илоҷе карда ресмонро ба миёнаш баст. ӯро дуккаса кашида гирифтанду ҷароҳаташро бастанд. шаҳзода гуфт: то сиҳат шудани ман инҷо меистем. ин гап ба занаш ва мӯйсафед маъқул шуд. ҳамон ҷо аз шоху навдаи дарахт чайлае сохтанду зиндагӣ карданд. мӯйсафед шикор карда сайд меовард. зани шоҳзода хӯрок мепухт. ҳамин тариқ рӯз мегузарониданд. мӯйсафед ҳар хел гиёҳҳо оварда дору тайёр мекарду ба ҷароҳати пойҳои шаҳзода мебаст. ҷароҳат оҳиста оҳиста сиҳат шуд. баъд аз он ки шаҳзода тамоман шифо ёфт, занаш ва мӯйсафедро бо худ гирифта ба пойтахти мамлакаташон омада ба қасри подшоҳ даромад. дид ки падараш дар тахти зарин ва бародаронаш дар ду паҳлӯяш нишастанд. бародаронаш ӯро диданду ҳуш аз сарашон парид. чизе гуфтанӣ шуданд, аммо сар раваду сир наравад, бо ин андеша хомӯш монданд. подшоҳ аз сари шодиву хушӣ аз ҷой бархоста писарашро ба оғӯш кашид ва аз ду бари рӯяш бӯсида гуфт: оҳ, сад шукр писарам, сиҳату саломат будаӣ. чаро худро ба хатар андохтӣ? чаро ба роҳи рави бар нагардӣ рафтӣ? шаҳзода гуфт: эй падари бузургвор, агар ман аз хатар метарсидаму ба он роҳ намерафтам, мисли бародаронам хизматгору гӯлахӣ шуда дар ғарибиҳо мемурдам. шаҳзода саргузашташро нақл карда дар охир гуфт: агар ман нобуд мешудам, аз дасти ҳамин ду писаратон нобуд мешудам. инҳо бовар карданд ки бародари захминаш дар қаъри чоҳ ҳалок мешавад. писари хурдӣ ҳанӯз суханашро тамом накарда буд ки подшоҳ дар ғазаб шуда гуфт: ҷаллодон, ин ду хоини дилсиёҳи бадкирдорро сар аз танашон ҷудо кунед, ки чашмони бадбинашон дигар рӯи дуньёро набинаду дили пур аз рашку кинаву ҳасадашон дар мағзи хок пусида равад. ҷаллодон, ки ҳамеша мунтазири амри подшоҳ буданд, шамшерҳоро барқзанонда дар омада омаданд. писари хурдӣ гуфт: падари бузургвор, одамизод шири хом хӯрдааст. писаронатон аз рашку кина раҳгум заданд. шумо аз гуноҳашон гузаред. бигзоред ки тавба кунанд. тавба авфи гуноҳ аст. он дилро тоза мекунаду ақлро равшан. акаҳояш, ки аз тарси мурдан мисли барги бед меларзиданд, ҳамон лаҳза тавба карданд. мо беақлӣ кардем. эй падар, аз гуноҳамон гузаред. подшоҳ ба писари хурдиаш рӯ оварда гуфт: ту, ҷони падар, аз ҳамин рӯз ба ҷои ман подшоҳ. ҷавони ҳалолкору далеру баҳодур ба тахти подшоҳӣ нишаста мамлакатро обод кард.
ба муроду мақсадаш расид. байтали зотӣ бошад, чанд тои бодбоз оиду дигар ягон махлуқе ҷуръат накард ки ба саизхона наздик шавад. хонандагони азиз, шунавандагони меҳрубон, афсона як жанри аҷиби адабист ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модарӣ меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад. дар ниҳоди шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бовад монанди хондан. шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору ду бору се бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шери нағз такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигар мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варақ гардонида расмҳояшро тамошо бикунед, расмҳоро шарҳу эзоҳ бидиҳед, маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем. акнун барои мустаҳкамии афсонаи хондаатон чанд савол.